Mecitте azan aytılgan nugat deydi. Azan aytılgan nugup turup, birok oşol muazzin azançı aytkan sözdördü kaytalabay kaydigerçilik menen oturat dedi. Azan aytılganda emi ilgerki aksakal damlarыбызды men көп көргөнбүз да. Azan aytılgan mezgilde emni amal bolбосун дароо олтурушат эле. Дароо олтуруп ошол жерде азанды кайталап дуа кылып андан кийин туруп кетчү. Азыр биз кайдыгер болуп калдык мына ушул амалдан да. Kitaplarda mına şunda korkunçlu bir meseleni alıp kelek. İnsan azan aytılıp atkан mezgilde күнөө менен алектенсе, ага динден чыгып кетүү коркунучу бар dedi. Sebep azanды сыйлап алгандыгы себеби. Күнөө эмне? Azan aytılıp атат, дагы варак шарак bir аялдар менен сүйлөшпөй, башка. Же азан айтылып атат музыка, азан айтылып атат дагы bir күнөө амалдар. Мына ошол сыяктуу күнөө амалдар менен дагы азан айтылып аткан мезгилде деле алектене берсе, Naudu billah, kafir bolup dinden çıkıp ketүү korkutucu var al insanlar dedi. Sebep İslam'dın şiarı olgan, İslam'dın bir belgisi olgan azandı urmatta olgandığı sebebinden deydi. Naudu billah. Şunun için azan aytılganda sözsüz kaydiger bolboylu. Başka nerseler menen alektenbestin azandı ugaylı, azandı tunuşaylı, anın arkasından aytkan kalimalarını sözmö söz kaytalap duralım. Alemi törtünçüsü in zukirtu inda falam yusalla alayya. Anın aldığında menin atım zikir kılındı, birok mağa salavat aytpasa dedi. Peygamber aleyhisselam'dın atı zikir kılınıp Muhammed degen atı çıkkanda sallallahu aleyhi ve sellem arkasından salavat aytpasa dedi. Bul dagın baktısızlıktın belgilerinden bir esetlenir. Peygamber aleyhisselam'dın atı